Walada ke Citizenship Amendment Bill matakala kelalong ke Citizenship Amendment Act hadin bau Presiden Jokari India ula ay kajing Mynjur hakasi Parlimen miet. Hande kajing persya ia kadi kaany hapoh Meghalaya klay peteng sama tak kasih situ ding. Hakadi kasengi degi hajar ngot ki Paidbah ki belawan keleng ki jaga Jokari RiKhasi jantia ki tu lang hapoh marpran nakamta banyatur persya Sha Iing jong ulat ke jylla tata karoy. Saya perlu kawin minda dari pekerja beru ke jongi dan lopat sesin ya kata kabar ke ikhtiar ke jongi lembagi ni kun samla ki jongi ki bayan dan lelek na benta kari pekerja beru watla dan deban yang selama ni deban dan kano ngimdeban ting nomor berkat kun men ro kadan ketuka ege rem de ki kun samla jongi ki bale andai den ki we ki jag beru te kamat saya kita pulang kemudian ni happy le dah kilong kami namar balai lah dan ini mengi kilong kami sama kari ke jangi sama kikun ke jangi ribun ke bating ngalakat labun kilong kami bun ke samlang orang ya lek hamrai ke orang iting balai iting orang bhan ya ya kaban im namar yo slow kami kita benar RiKhasi dah kalau penkainya kajing penjari Curfew ke sarkar dan menit mila bani yang ni daki hajar ngot ki Paidbah ki belewan nak benta banyatur Sha Iing ulat hapoh ka jingialam jaga Confederation of Meghalaya Social Organization kini ki Paidbah kini ban keleng ki jaga jong RiKhasi jantia dan ki belawan nadu mau korwat nadu RiKhasi district bar kila yen no iki kali hapoh nyomer ki Paidbah kelawan na maulai dan ki belawan na malki kilihat ke jat ngiken mau ba ke sarkar kala penjari Curfew harbo kini ki kenta hadir balami kajing yakhi ke baminen kasngi kini ki Paidbah ki menta ki nyatur Sha Iing jong ulat na ka menta ban Dawa man pelong ai no ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act lalu ke Ordinance ke belap Mynjur ke sarkar MDA kini kajing Dawa ka poru ngila menye snow ki Paidbah ki pertama menye Dawa ILP bat nyempriang ya ka CAB hani ngi ki Paidbah ki latur rahmat bat kinya Sha Iing ulat ki Paidbah ki belon amde tan ki samla handai ki long teme kilong paru kilawan bangile snow kasur ka macam ni kalong yikwa baka ILP kene ka jingatur persya jeng ki Paidbah ka belasang nomor peran Sha Iing jong ulat tata karoy kalong hapoh ka jalam jaga Confederation of Meghalaya Social Organization nagamenta bandawa baulat udai ban ano ka jeng Mynjur ya ka Ordinance jong MRSSA ki Paidbah kamlang menek lawan keleng jong RiKhasi jantia dan ki belai wana RiKhasi district haki belahap ban hiarno apo laimer ban laimer klaya de kajat lang baka umshirpi lang baka jurupara nanto pak saki somar pran
Sipor kedan ke jingnya penek bagi pulit amar ke babun hi ki kuat mentur bej adu pelau yang jong ulat ke jylla. Nai hadin kerja kan setuju jengmut la pelong no ya kejalang hang tay po hakmat jang rajoban hakate ke sini ki bobon ki ningalam jang ke kenun ha bakren hakate ke jalang ki la penpau ba ulat udiban ano ke jeng Mynjur ke bakerki nangam takan ke Ordinance jang ke Mrssa bakane ke an ke temu ba baro ki bar jylla ki barong syapo ke jylla mekhlia ki diban register shoi ladi Hamanipur mentahi kasi gubernur unay patay yang pemohon sa Mrssa Amendment Ordinance Hajar kapang benar lagu yang CoMSO melalui Mynjur baru ngilpun yang kasih in demonstration hati ngilap itu nanti lada which is supposed to be nominal head of the state, which is supposed to be follow the advice of the government. He declined the advice of the government. He refused to sign the Ordinance of IAP, Meghalaya Residence Safety and Security Act. The act which is very much similar with the inner life permit. The government of Meghalaya already sent to him for his approval. But yet, the governor, being the puppet of the BJP, hasn't given any approval yet. So we condemn him. We condemn him. And so, governor, 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 governor. Ane hapakom kete kapor kalami ke jeng kong mau na kaliang jong ki Paidbah sa kaliang jong ki pulit kala dondu ke jeng kong mau ya kali fire brigade mana kaliang jong ki pulit pat kila set kila air pen set khamat ba kam juru ki bom ke ban penma ki Paidbah hakali ke jeng klumat ba ke jeng pet ki Paidbah sini chatai kala dondu ke jeng thang ya kali pa phalau jong ke youth hostel ke jeng kong mau ya ka office jong ambush bar ke wide ke jeng kong mau ki beraja kleng hakati ki than jong ke IGP Laushmiar bar ki jaga ke bamarjan tak adu bangi ai kan ka khobor na kaliang jong ki Paidbah apa je na ka CoMSO kidang songsa akhmat yang jong ulat man am ya ke jeng Mynjur ju ya ke Mrssa haga ju kapor na kaliang ki bor Sinchar district jong ka RiKhasi district kibala plai sipor ya ka curfew mene mesin adu kapor 10 baje kila pentip ka curfew kan sedang biang ha kapor 10 baje minit tak adu benda pembenar kemoipan